سلام تغطاتلتنا الشانل كمي كان يخوم كمي تخونو سنة كتكونا نايوتر من يوتيو أبزا حجين ريا فيديو قالك عبتي أستواز عوي متتتاو من معرباويان هاجرات بفلا يدما هاجر أمريكا أب تاريخ أبزحات هاجرات إذا زوتوت أب أو اشتاو قدايتنا هاجرات آتيا اتقابرو لو ويتتمسو مكيارات كمي كمزخوني أب ريل تايم أبزي زينا أب عدنا أب زناتنا ولدو زقاتمي هياو كيز كنرينا وهياو أبنت كنرينا نسدما كالا يكونن أفغانستان مشم أفغانستان سمع كتب بالكالها أب أخلات مسا كانتا بومب زور زلو زقاصل زلو قبر الشبارات طالبان قلمله أوساما بن لادن زياتهم كلهم يمكن تصحى بركز دمازي ميديانا معربا عالم إسرا 3 عامات بيزز قبرار إسسلا زخوني أبزي أنتا كنرينا أبزي ننبرو لزلنا مدرخ تشاينا أمريكان كلتا مكانا أنت هاجراتين كلتين أب ريل تايم زقبرو زلوا أكايدا زوزدو زلوا حريا ويمريجا بتكبر كنرينا مجمريا أمريكا زتغطلتو أبزي حلفة كلتا عامتا يكونن إسرع عامات بوحدو التاريخ كن يغطل يكينو يخيدا مودا تغمسالكم نا أمريكا زقبرتون زبصحتون زجبطتون ويكا زهرمتو علاماتات كنرينا تشاينا دحرياتيا انتاي تقبر لادما كرينا زدما سلمتاي امريكا وتشاينا نخبلها يكون بزعبه هاجركا بزعبه ربحانه افريقيا تحسب كلها بافهم زبلو زي كوني اب تكبر زغبرو نجر كن رئيس لزدلوغي نفس وكف سبدما كابزكم مهارو زخلالو سلازي غزي خي وسدكو قطا اب تمرتي كاتي let's start now. All right. Afghanistan. Leave it to fight the Taliban alone. Did Americans silently flee another lost war? These questions were asked all week. It began on the 2nd of July when US troops vacated Afghanistan's Bagram base late in the night, without any notice, without handing the base over to anyone. US troops left behind thousands of cars, 3.5 million items, some 5,000 Taliban prisoners, and a long list of questions. One such question was put to the US President Joe Biden the morning after Bagram. He evaded it, saying that he wanted to talk about... So, أمريكا أب أفغانستان بمنتهى آتيا انتهيت على نيرو سلمنتهي تغيرو صنحيلنا هرينا كاب أمريكا كاب أفغانستان كتوص خلاقن انتهي سلسترغبي وي انتهي لوتي كابتن ساتم زمتصول انتهي سلستغيريم أب دارقا هندبت بخمي وتيوم من البات نزي تفلتو بزيا كنجمر زيا أمريكا خوص خلو زتوس دك فيديو راي وزعجتري وزلهم زياتا لاست مينيت أمريكا كوص خلو اتوم مسؤوم زسرحو زنبورو حزب أفغانستان كمي قحيفهم دربيهم مخيدهم زيوم سب زياتهم بتاليبان قتلو زخولو زنبورو سبعتي من أمريكا أفتبوتا خلا زقلقلوام مسأل سرحو زنبورو بسيبيلاون أو تدراون زتحبابرو زنبوريهم نعاتاتهم قديفهم كيدهم سلازي أمريكا تتكملكا ساعات كان جزي 5 خلقن قحيفاتك خم تخيل أبريل تايم نزبط حسب زتراي نيرو زي أمريكا زقبرتو أبناء من محضرنا جو بايدن إسرع كلتاني نيرو زي دارقا نبزحات هقرات عرب كاب أمريكا زهدمنت بيزبال وهنيات أمريكا وحسنت كتبنا يتخلنيا زبل عرسي أب سعودية أب إمارات أب كالوت نريا لنا كمان ترد ما سعوداني إمارات أب الشركة تنس أمريكا قريفا ناب بريكس أتينا اللوا ناب تشاينا ناب راشان كتسقع جميرنا اللوا هجي نمالا سابتارسنا because that's very very important. Happy things. 7 days later, Biden walked up to the White House East Room, this time with a dispassionate speech, prepared to silence millions questioning America's actions. Here's what he said. Said in April, the United States did what we went to do in Afghanistan, to get the terrorists to attack us on 9/11 and deliver justice to Osama bin Laden, and to degrade the terrorist threat to keep Afghanistan from becoming a base from which attacks could be continued against the United States. We achieved those objectives. That's why we went. We did not go to Afghanistan to nation build. سو بحفش أنت يبلالو أب أفغانستان زخدنا علامة حريمنا إن نوتز لنا نسدما أب كل تشحن سلسن كنا تغلنا تالي فيديو جير لكم نيره أنت أب كل تشحن حد زقات من أمريكا وورلد تريد سنتر تنقل تهنسان كم بنتاغون زتهرمي بوشتون بعلم سفبرخو تياتر دامبر كاب أفغانستان زمت أنا فرتن بايلوتاتهم وتهدروا سليان زقبرو سرح يكون نيرو نزيد الرقاقس حق دما كسب حجي مثلا بمنصرو ناب أفغانستان ناب إيران خد خلو وناتهم بخال زدليو على كهار منبر نعوز الرقاقس حق أسر زرها بيكونن دحر إسر عامت أفغانستان كل عينة عنوات دحر مرادهم لعلت كلتا تريليون جنزب بمفساسهم إذا كلتا تريليون أفغانستان كومبليت لك غيرات زخل جنزب ينيرو انتاي جنجيرهم بوغيرهم نتهاجر يعني هما دحر يدما
ولا حنتي كابت زهر زدليو علامة طالبان مليس حيلو نسي كبكبا وصيوم كابت عدي قبر شبرادو قلودو نتي اسلاموا كايرادو دبلوت نبر كله حنت خيقبرو اصوارهم صنيلان رينا كساب شو عتدي 10 بليون زتمن اصوارهم او راح ريحمو هادي موتيوم نزيد ما يكم عوت جو بايدن زقلص له حزب امريكا كم قليل استعلا يكون ازي برتو حتى كساب حجر ما ترينا غفيت له مبلعليو سلمنتاي هندبت كهدب وي كزلق وسينو. Let me ask those who want us to stay. How many thousands more Americans, daughters and sons are you willing to risk? How long would you have them stay? I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan with no reasonable expectation of achieving a different outcome. اتا زبلا زلو باي وغن قبلتيا نخندي عمتاتنا ابو هنبر جو بايدن ايكونن ايتيوم وي اتو غسانه جو بايدن زغبر ايكونن جو بايدن ግን ሰራዊት ይወጻሎ አወጻጹ ምናልባት ሕማቅን ጽቦን ክትብል ትኽሊኻ በቱ ኮይኑ በትግን ኣነስ ያኽለና ክንወፂና መባል ኣነ ቅቡል ኢናይ ታገባብ ክገብርዎ ዝግቦት ዕላማት ኣጀንዳ ወደሳለጥ ወይ ዝሕዝነካ እምበር እንታይ ዝመስለ ጸጋ ዘለዎ ሃገር ክንደይ ማዕድናት ዘለዋ ሕጂ ክንርአይና ቻይና ናብቲ ሃገራት እንታይ ትገብራላ ቁሩብ ድማ ንስማዓያ ድሕሪ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስቲናቲና What outcome is Biden talking about? What did America achieve in Afghanistan? It spent $2 trillion, 20 years, and lost 2,400 men. But did America win this war? Winners don't pull out in the dead of night. Biden says the US has achieved its objectives. What were America's objectives? What was its mission in Afghanistan? Number 1, to demolish Al-Qaeda and the Taliban. Number 2, to rein in terror. And number 3, to stop the use of Afghanistan as a terrorist base. Have they achieved any of this? The Taliban is growing stronger. The Al-Qaeda is very much around. Forget reigning in terror. They have legitimized terrorists as stakeholders. As for the use of Afghanistan as a terrorist base, there's every indication that it's still happening. So what objectives has the US achieved? Look at what they've been up to. 13 days after the 9/11 attacks, then President George W. Bush told the US Congress that necessary actions are being taken to, quote unquote, counter the terrorist threat to the United States. Then on the 9th of October 2001, Bush said that the US military had begun combat action in Afghanistan against Al-Qaeda terrorists and their Taliban supporters. He said the military action was part of the US campaign against terrorism and was, quote unquote, designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operation. So بحفشة تي علامة أمريكا مرحلتنا بوش ناب أفغانستان كاتخلو زبلو زنبري موافريت ناي قبرش براس ولا زخونات نعوت أو كنا بلينا أنا أفغانستان دما كابت زلو سقاتنا عنا ناي مغنياتو تناي سبتمبر 11 دقات أمت ناي عنوات ناي توين تاورز لعلى سلسة شحي وزوسده نسو كاباتهم زتبقسو يلوميم كم بليم ويكا كم نقفيتها تكي مملو دحيروغن زخوني يقول مسوز التحاز هاي ترغبان بتقين باتي أفغانستان وتوم نساتهم شعوج قبرش براويان زبلوم زنبرو حيالات كوينوم ترايدي كونس برتعم مساتهم أمريكا كوفي لابت أولا تردادية يوتيا ولا كو بتخكل كم تزدلي واعي وصمر نزوم كنت فاهمين هذو نتنا قرد ما بحس كن قبرين زبل نمر كله بوتهدراوي يكون بوليتيكاوي يكون بدبلوماسياوي زخون يكون عوت أي مزقبون تنكو زي مزقبوه زي تأدنى كسارة عنوت حزبي سدت زي أيام غيرهم سلازي نزيا كم عوت تغطيرهم ما تخكل عوتنا. On the 7th of October 2001, the US began airstrikes in Afghanistan. By November, America had toppled the Taliban government in Kabul. Many Al-Qaeda members fled to Pakistan. 10 years after invading Afghanistan, the US finally managed to kill Al-Qaeda leader Osama bin Laden. He was found in Abbottabad in Pakistan. Justice has been done, Barack Obama declared on the 1st of May 2011. 10 years later, from the same East Room, President Biden says America has achieved its objectives in Afghanistan. Sorry, it hasn't. Al-Qaeda still has its presence in Afghanistan, not as powerful perhaps as it was 2 decades back, but ready to rebuild and reintegrate itself. You see, it doesn't take very long for a terror group to do that. The US should know this, given its experience with the ISIS in West Asia. And the ISIS, by the way, also operates in Afghanistan. So much for taking out terrorists. What about the Taliban? It's making global headlines with its conquest. As we speak, the Taliban claims to control 85% of Afghanistan, and it threatens to conquer the rest. And the Americans couldn't care less. They put the Taliban on the talking table, and now they're telling Afghanistan's neighbors to act responsibly to ensure stability. The peace deal had little to do with peace. It was a botched-up exit strategy, as much a misadventure as the rest of this American operation. So بقلل تبالتو زبحال زلو ندحرو خوينو كنريو أمريكا اتزمت علامة بتغكل نتزد لينا ناي تيرور ناي طالبان نا داخيمنا دزبلو انت وحده أبكل تشحن أثرت حدن باراك أوباما بريزنت أمريكا خلو ني أوساما بن لادن اتهنداسي نايتي شو استقاعدة بنيويورك كمون نايزال قاعدة مراح يزبحال زنبري أبي مرخيبا مو باكستان يمرخيبا ما بأفغانستان يكون باكستان قتيلهم قتيل نايلهم أبي دانكيرات غيرو شعوك وصي خلو نيرهم
10 ዓመት ድሕሪት ጸኒሖም ዝገበርዎ ለውጢ የብሎምን ኣብ መሬት ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ንጣሊባን ይኹን ነቲ ሓይሊ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ዝኾነ ክስዕርዎ ስለ ዘይከኣሉ እዮም ክሃድሙ እታ ወፃፅኦማ ናይ ህድማ እምበር ብስምምዕ ኣይኮኑን ስለዚ ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ዝገበረቶ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተኸተለቶ መንገዲ ፌይለር ኮይኑ ዝኾነ ውፅኢት የምፅኣላ ኦኬ ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ንእሽተይ ታሪክ ክበኩም እየ ኣፍጋኒስታን ኣዝዮም ሓያላት ህዝቢ እዮም ንራሻ እውን ልክዕ ከምዚኦም ገይሮማ ነይሮም ቀደም እዚ ኩሉ ሕጂ ጣሊባን ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ኣሜሪካ ከተጥቅዖን ከተጥፎን ኢላ ዝመፀት ባዕላ ቀደም ባዕላ መልሚላ ዝዕበየታ እያ ነዚያ ስምዑ ቅድምቲ ናይ ቻይና ኦፐሬሽን ምኻድና 3 ሱፐር ፓወርስ ዝኣተው ዓዲና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እዚኣተን ድማ ኩሉ ክደገም ኣብ ዓድና ዲያብ ካልእ እውን ክረአ ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ የደምፆ ዘለኹና let's listen to this one sorry 1980s at the height of Let's talk about what happened in Afghanistan and what really led to this. Back in the 1980s, at the height of the Cold War between the Soviet Union and America, the Soviet Union wanted control of this piece of land called Afghanistan because of its key geographical location and its abundant resources. Now, because of America's war on communism, it funded militant groups like the Mujahideen in Afghanistan to fight against the Soviets, and they won. So, حنسب نملس مو دهري نبزيخ ناتينا نبتانا China قداك ناتينا The US funded a group called the Taliban gained power, and although they gave Afghanistan order, it came at a price. Now, fast forward to 2001, after the September 11 attacks, the US was looking for somebody to go to war with, and they got some shitty intel that the person responsible, I'm not going to say his name, was hiding out in Afghanistan, and so they invaded Afghanistan. Now, when the US invaded, they succeeded in pushing the Taliban. So, in general, انتهي بلنالو كمتا عنتبن رياض احنا ازيوم طالبان زبحلو زلو اتقدم organize زي يكونوا خلون راشا نت افغانستان تبال ابت ግዜ ኮሙኒዝም ዝሕል ኩናት ማለት እዩ ክትቋዓፀራ ብዙሕ ፅዒራያ ኣይተዓወቱሉን ኣሜሪካ ሰልጢናቶም ዞም ጣሊባን ኣኽረርቲ ዝበሃሉ ዘሎ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ስልጠና ብናይ CIA ስልጠና ዝዓበዮም ነይሮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዘይተኣደነ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ራሕሪሓቶ ዝሃደመት ሒዞም ኣለዉ so they are powerful ድሕሪ ኩሎም ኣብቲ ፓርቲመን ይኣትሎ ቻይና ተኣትላ ቻይና ከንታይ ትገብረላ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ቻይናን ዘሎ ፍልሊ ኣብዚያ ኩነታት እዚያ ክትበርሃልኩም እያ ምዕራባዊ ሚድያ ንቻይና ሸይጣን ንምግባር ዘይዛረቦን ዘይብሎን የብሉን እዚ ድማ እንታይ እዩ ንዓመታት ንሱ ክፃወተለን ፀናሕ ሃገራት ወላ ሓንቲ ይኹን ዝረአ ጭቡጥ ነገር ዘይገበረለን ኣብነት ኣብ ኣፍጋኒስታን ክትሪእዎ ኢኹም ዘይተኣደነ ፀጋታት ብትሪልዮናት ዝትመን ሃብቲ ዘለዋ ካብኡ ክንዲዚኣ ነቲ ህዝቢ ክጠቕመ ይከኣለን ቻይና መፅያ ኣብ ውሽጢ ዓመት 2 ዓመት በፂሓቶ ዘላ ኩነታት ግን ሕጂ ረኣዩ let's start with this one Since the withdrawal of US troops, Afghanistan is going through an important historical turning point. This country, which ሓንቲ ንእሽተይ ቀድምን ኣብዚያ መኻድና ሓንቲ ከርእየኩም እያ ኣብዚያ ለንቀነ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ዝገበርዋ ቪድዮ እያ ሕልፍ ክብል ከለኹ ርአያ I think you would like this one where is this video I want this one okay እዚያ ረይዋ 2011 ኣብዚ እዋን እዚ ረይዋ ካብ ቡግን ዕግርግርን እቲ ሃገር ናብ ተስፋ ዘለዎ ማዕዝን ከም ዝኸደት ተርያ this is how you try to change እቲ ስእልኻ እቲ ምስልኻ እቲ ብራንድ ናይቲ ሃገር ካብ ዕግርግርን ውግን ናብ ሰላም ኣብ 2023 ዘላቶ ኩነታት now let's go back to listen to the story which was once mired in the quagmire of war for a long time now finally sees the dawn of hope. A week ago, Afghanistan announced a major news. The Kashkari oil field, project invested by China with $12 billion successfully produced 1,000 tons of oil from the first oil well. In this cooperation, it took China only 6 months to complete the goal that the United States failed to achieve in 20 years. So, how did China ab America ab 10 ዓመት ልዕሊውን ምስ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝነበረ ታሪክ ወይ ካ ዝምድና ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ዘይከኣለት ፀጋታት ከም ዘለዋ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ ነይራ ወላ ሓንቲ ንኣፍጋኒስታን ክጠቅም ዝኽእል ዘይገበረት ቻይና ኣብ ውሽጢ ዓመት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ actually ምስቲ መንግስቲ ናይ ኣፍጋኒስታን ተሰማሚዓ ተረዳድዮም ነዳዲ ዕደና ጀሚሮም ናይ 12 ቢልዮን ዶላር ዕደና ገይሮም ጥራይ ኮነስ ቀዳማይ 1000 ባረልስ ወይ ካብ በርሚል ክወፅእ ተኻኢሉ ኣሎ ስለዚ ኣፍጋኒስታን ካብ ዝነበረ ናይ ፅንፅዋይ ናይ ዕግርግርን ውግን ጭንቀትን ክፋእን ወፂኦም ሃገሮም ብምምሕዳር ሓደ ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ሽርክነት ምስ ቻይና ጀሚሮም ኣለዉ ቻይና ፅቡቅ ድሕማቅ ብዘይገድስ ኣብ ሓንቲ ሃገር ተመፂኦም ስርሖም ጥራዮም ሰርሑ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ኣይምልከቶምን እዩ ክምልከቶም ድማ ኣይግባዕን ህዝቢ ናይቲ ሃገር ይሕማቅ ይፀብቅ ፖለቲካዊ ጉዳይ ይበዓሉ
መጻዩን ህይወቱን ባዕሉ ከውሕስ ክኽእል ኣለዎ ይሕማቕ ይጸብቕ እየ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ናይ ወጻእተኛታት ምትእትታው እንታይ ከም ዝገብር ልዕሊ ዓቕምና ታሪክ ኣለና ኣንቢብካ ክትወድኦ ዘይትኽእል ታሪክ ኣሎ ወጻእተኛታት መፅኦም ዝጠቐምዋ ሃገር የላን እንትርፎ ከብርስዋን ክዕንዋን ንመለስ እንታይ እዮም ገይሮምሎም ንርአ ሕጂ How did China achieve such results in such a short period of time? Under the cooperation with China, what new development opportunities and challenges will Afghanistan have? Thank you for watching the video. Why not subscribe to Asian Topic? Let's discover more exciting projects in the world together. Located in South Central Asia, Afghanistan is a country with huge resource potential. According to estimates by the US Geological Survey and the Afghan government, the untapped resources here are worth at least $1 trillion. Especially in Balk and Jozjan provinces in northern Afghanistan, people have proven crude oil reserves of 1.8 billion barrels. In addition, Afghanistan has natural gas reserves estimated at 1.18 trillion to 19.15 trillion cubic meters. Regrettably, እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ዘይተኣደነ ተፈጥራዊ ጸጋታት ኮፍ ኢላ ዘላ ጥራይ ዘይኮነስ ጂኦፖለቲካዊ ሎኬሽን ናታ ወይ እቲ ዘላቶ ቦታ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃገር እዩ ዳትስ ዋይ ሓያላን ሃገራት ነዚአን ጽቡቕ ጸጋታትን ቦታን ዘለዎን ሃገራት ክሕምስወን ዝነብሩ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ተስፋ ናይ ምዕባለ ገጻ ትብገስ ኣላ ሕጂ ኦኬ ምዕሩይነት ዶ መሰል ዶ ገለ ዶ ዝጎደለሎ መዓዝ ዝጎደለሎ ድከታ ጸጊባ ዝነበረት ያበቶም ናይ ዲሞክራሲን ናይ ህዝብን ኣብ ዝዋን እዚ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ጽንዒ ለኸርየኩም እዝን ጸገማት ኣለዎም 20 ዓመት ኣብ ክድክርዋ ከለዉ ግን ወላ ሓንቲ ኣይገበሩላ ነዛ ሃገር እዚኣ ስለዚ ኣሜሪካውያን ምዕራባዊ ሚድያን ዝዛረቦ ፕሊዝ ተጠንቂቕና ንስማዕዮ ንኣጀንዳ ናቶም ንምስላጥ እምበር ሓልዮት ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን 20 ዓመት ኩሉ ዓይነት መፈተኒ ናይ ኣፅዋሮምን ነቲ ኣፅዋሮም ጽቡቕ ዲያ ይጽቡቕን ኣብቲ ህዝብን ኣብቲ ሃገርን እዮም ፈቲኖም ኣሜሪካ ስለዚ ካልኣይ ድማ እዚ ኩሉ ውግእ ክካየድ ከሎ እተን ናይ ውግእ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ እቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ረብሓ ካብ ውግእ የብሉን እዚኣ ክትፈልጡ ይደላ ኣነ ህዝቢ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ውግእ ዝግበር ዘሎ ረብሓ የብሉን ካብኡ መን እዩ ረብሓ ዘሎ እቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ዝኾነ ብወታደራውን ምስኡ ዝተሓሓዘ ካምፓኒታት ናብቲ መንግስቲ ስለ ዝሸጦ እቲ ውግእ ክካየድ ከሎ መንግስቲ ብዕዳን ህዝቢ ካብ ህዝቢ ብታክስን ብገለን ወሲዱ ዕዳ ናይ መንግስቲ ገይሩ ነቲ ኣፅዋር ካብተን ካምፓኒታት ብምግዛእ ናብ መሬት ይትክሶ ስለዚ ተን ካምፓኒታት ረብሓ ኣለወን ኩሉ ግዜ ውግእ ንክህሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ግን ረብሓ የብሉን ዘይተኣደነ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ትሕቲ ቅርፅን ጥዕና ናይቲ ሃገራዊ ዩኒቨርስቲ ዝኸውን ኣብ ካልእ ንካልኦት ህዝቢ ሃገሮምን ዓዶምን የበላሹ ማለት እዩ ንመለስ ናብቲ ጉዳይናትና እዚ ኩሉ ጸጋታት ዘለዋ ሃገር ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ የስ መዝሚዝያ ብርግጽ ጸኒሐ ክወፅእ ኸውን ኣብዛ ቪድዮ ግን የለን ቻይና መፅያ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ዘለዋ ጸጋታት ብዙሕ ጸጋታት ናይ ነዳዲ ብዙሕ ጸጋታት ናይ ተፈጥራዊ ጋዝ ንኽልትዩ ከመይ ጌርካ ከምኡውን ብዙሕ ሪዘርቭ ናይ ወርቂ ስለ ዝተረኸበ ቻይናውያን ካምፓኒታት ሃርገፍገፍ እየን ዝብላ ዘለዋ ኣፍኮርስ ንረብሖም እዮም እዚ ግን ኣርቢሕካ ንምርባሕ እዩ ንስማዓዮ ከም ኣፍጋኒስታን ዓይነት ካብ ውግእ ሕጂ ዝወፀት እሞ ብዙሕ ጸገማት ዘለዋ ሓንቲ ሃገር ኢንቨስት ክትገብረላ ኣይትደልን እያ ቻይና ግን ረብሓ ስለ ዘለዎም መፅኦም ኣለዉ ንፅድቂ ወይ ከዓ ደቂ ሰባት ሂማኒቲ ስለ ዘለዎ ጥራይ ኣይኮነ ንረብሓ እዩ ረብሓ ኣብ ዓለም እንካን ሃባን እዩ ሱቕ ኢሉ ዝወስድን ዝቕጥቅጥ እንዳፀላና እምበር እንካን ሃባን ዝብል ኣይፅላእን እዩ ኣብ ዝዋን እዚ however, such abundant resources have not brought wealth to Afghanistan. Why? More than 20 years ago, the United States accused the Taliban of supporting and harboring terrorists, posing a direct threat to the United States. In order to maintain its international status and plunder Afghanistan's energy and mineral resources, the United States has decided to launch a series of wars in Afghanistan, attack al-Qaeda, and overthrow the Taliban regime. However, the protracted war resulted in huge casualties and financial expenditure. In addition, Afghanistan faces political corruption and an unstable security situation. Until now, the outcome and consequences of and there is this thing the war are still disputed. ሓንቲ ነገር ክትበርሃልኩም ዘለዋ ዝኾነ ሃገር ዲሞክራሲ ክንእትወልኩም ኢና ኢሎም ምሽ ይመፁ ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ይዓንዎ ኢራቅ ሊብያ ሱርያ ኤቭሪዌር ይጎ ኣፍጋኒስታን መንግስቲ ኣልዮ መንግስቲ ይፈጥሩ እዮም ኣሜሪካ ዲዮም ክቶም ካልኦት ሃገራት ጌስ ዋት ነፍሲ ወከፍ እቲ መንግስቲ ንሶም ዘቕሞ እንታይ ብምንታይ ትፍለጥ ብብልሽውና ይትፍለጥ ናይ ዲሞክራሲ መንግስቲ ከነታታትወልኩም ኢና ኢሎም ጅምር ከብሎ ከሎ እቲ ዝጅምርዎ መንግስቲ ብብልሽውና ዝተበላሸወ ዝተመራስሐ መንግስቲ ዝኾን ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ኢልኩም ትሓስቡ ዶ ብርግጽ ከምኡ ክኸውን ስለ ዝድለይ ፅሩይ መንግስቲ ስለ ዘይደልዩ እዮም እምበር ነቲ ኣፅዋራት ቦምብ ገይሮም ዝገብርዎ ዘለዉ ንብልሽውና ክቋፃር ዝኽእል ሓይሊ ወይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ንምትእትታው ጠፊእዎም ኣይኮኑን ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ሊብያ ከምኡ
مغنياتو نتهاجر ديستابيلايز مسجبروا كابتي زلاتو ستابيليتي مس عليوا كعري كتعرون اي دليوانيم نممزمازان نتربحهم نموحس كتعرس لزي دليوانبر كعريوان دز دليو لعل 3 تريليون جنزب فيما افغانستان امريكا 3 تريليون مالت لعل قطبان اي مبزحتن هجرات اوروبا بجيكا جرمن فرنسا سلازي بقليلو نتهاجر زمع بلت هاجر كغبروا يقولون يرم but that's not the intention اتعلامات زبزح ገንዘብ አበጽዋሪ ዝጠፍ ነይሩ ምክንያቱ እተን ካምፓኒታት ይሸጣ ንሳቶም ድማ የቃጽሉ እሱ ይትዕላማ ነይሩ በኸምዚ ነይሩ ትረብሓ ዝውሕዝ According to data from the United States, from 2001 to 2021, about 24,000 American soldiers lost their lives in the war in Afghanistan, and more than 200,000 soldiers were injured. At the same time, Afghanistan has also fallen into a chaotic civil war, and a large number of infrastructure and natural resources have been destroyed, causing the Afghan economy to fall into extreme poverty for a long time. The United States has been in peace talks with the Taliban since 2018 to end the 20-year war. It was not until August 31, 2021 that the United States completed its withdrawal from Afghanistan and ended its 20-year military operation in Afghanistan. However, when the US military withdrew from Afghanistan, it also blatantly froze $7 billion in Afghan assets, causing millions of Afghans to fall in. Look at this. America نعسر عمد فتينا مستخل أصوارا مستخل كلتا كلهم هجرات معرابنا دقفوها نتاليبان كسعروا ما يكالون ويكا نتم سراويتنا افغانستان بخلا زرربا كند منتاي وتهدروا عقمل لك ابزي عد دقائقك كسعر كم زي تغل از مجمريا يكون امريكا اب فيتنام زقاطما يقدم حجي ابزحات هجرات تهنديدو مستخل اصوارم ياتو اي عوتولون يم ناي مودات اكزامبل ناتم دما نهلكم ابزي اب افغانستان ريالنا اب ليبيا دساي سلازي زخول ገንዘብ زخول عنواتن كساران غيركا ሽዑ ኣወፃፅኣን ምፅባቕ ምስ ጣሊባን ነዚ ኩሉ ምዝይን ዛረብና ደገለ ድብሎ ነበሩ ኮፍ ኢሎም ምስ ኣብ ጣውላ ተዘራሪቦም ዳርጋ ሓውሲ ምምራቕ እዩ ክሃድሙ ስለ ዝደለዩ ተሰማሚዖም ወፂኦም ንክበሃል እዮም እምበር ተሳዒሮም እዮም ወፂኦም ኩሉ ሰብ ድማ ይፈልጦ እዩ እዚ ሕጂ ንቐፅል ካብኡ ናበይ ተኸይዱ into poverty and hunger. ከምኡ ድማ ክወፁ ከለውስ ነቲ ሃንደበት ሃዲሞም ከይዶም ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ 7 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ ሪዘርቭ ዝነበረት ሃገር ፍሪዝ ገይሮሞ ማለት እዩ ከም ዘይጥቀምሉ ገይሮሞ ኣብ ገሊውን ብዙሕ ተሓትኑ ኢኹም ገንዘብ ከመይ ጌርካ ፍሪዝ ትገብሮ ትብል ናይ ወፃኢ ዶላር ኣብ ናይ ወፃኢ ባንኪ ኢኻ ተቐምጦ መብዛሕትኡ ግዜ እተን ሃገራት ኣብ ካልእ ንኣብነት ኤርትራ ንውሰድ ኤርትራ ካብ ቻይና ድያ ክትገዝእ ካብ ካልእ ድያ ዝኾነ ነዳዲ ድያ ገለ ክትወስድ ኮይና ኣብ ኢንተርናሽናል ገንዘብ ክህልዋላ ኣብ ኢንተርናሽናል ባንክ ናይ ቤልጅየም ድዩ ናይ ዱባይ ድዩ ናይ ገለመለ ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ነቶም ሃገራት ክትከፍሎም እንተኮይንካ ብናቕፋ ይኮንካ እንትኸፍሎም ወይ ብብራ ይኮንካ እንትኸፍሎም ብኢንተርናሽናል ካረንሲ ኢኻ ትኸፍሎም ስለዚ እቲ ሪዘርቭ ዘለካ ገንዘብ ነቲ ናትካ ስራሕ ኢልካ ዘቐመጥካዮ ኣሜሪካ ኣብ ደለየቶ ግዜ ነቲ ገንዘብ ጠጠው ከም ዝብል ከምዘይ ትጥቀመሉ ክትገብረካ ትኽእል እያ እዚ ድማ ኣሰት ፍሪዝ ዝበሃል ስለዚ ሃገራት ኩላተን ሪዘርቭ ናተን ራሽያ 600 ቢልዮን ዝኾን ገንዘብ ኣብ ኢንተርናሽናል ባንክስ ነይርዋ ኣሜሪካ ግን ሓይሊ ስለ ዘለዋ ምስ ኤሮፓ ነቲ ገንዘብ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ፍሪዝ ከም ዝኾን ገይሮሞ ማለት እዩ that's how it works እንተደልዮምካ The hopes of the Afghans who had longed to rebuild their homes were gradually shattered. In order to change the status quo, Afghanistan began to seek cooperation with China, and the two sides also reached a series of important cooperation agreements. In January 2023, Chinese companies signed a 25-year oil exploration agreement with the Taliban. One of the most noteworthy is the Kashkari oil field mining project. The project's total investment exceeds $12 billion, and the Taliban government in Afghanistan will hold a 20% stake in the project. In order to facilitate the work of Chinese companies, Afghanistan has also specially designated an area of 4,500. So, ab January weka warhade nay isra زاد لنا يا دحري حدة توارح كاب أمريكا مقلقالومن هاجرون بعلم organize نقبارومن مس China سمع جميرهم China دما ربحنا نداد بالتعب سلزد لينا تي industrial sector ناتا مزيا مساتهم تسمميعة تسمم أزيو معروية يكونن 10% من أفغانستان 8% من China وين تكامبان نتي زوج زلوني زي فير يكونن جن أبناء ريسورس كتريا خلقة حنت هاجر كم أفغانستان أبعجرجر زنبرت زخوني يكون إنفستر كأتيد لني مغنياته بتعجرجر كم بحدش كبجسل الزخن جن أكمل زعينات إكستريم الريسك زلوا هذا كامباني إنفست قبل الكاتوغينو مور ريترن يدليوزنا إنفستمنت قام قاي مور ريسك انت لك عب ريسك زلوا عب مخصب كترقبل انت خيل كاتري ها جنزب كا إنفست قبل له نداد دم أنا ينوح عمتها سلزخنة كل تعدنا هتجبر بزع جنزب سلتوت اتن هاجرات ويتنكالات كل جزء تنكغلون China ግን ምስቲ መንግስቲ ጽቡቕ ዝብድና ብምግባር ነቲ ፕሮጀክት ጀሚራተላ ክጅምር ከሎ 10% ይኾናሉ ኒ ኣፍጋኒስታን ምስ ግዜ ግን ኩለን ዘን ሃገራት ዓረቦም ብኸመይን ጀሚረን ምስ ግዜ ግን ሃገር ውሕስነታ ናገበረት ርጉእነታ ናተመዓራረየ ምስ ከደ
እቲ 10% ሪኔጎሽት ነገርካ 30 40 50 ናበልካ ድሕሪ ግዜ ነቲ ዕደና ነቲ ፕሮጀክት እውን ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ነቲ ቴክኖሎጂ ገዚኻ ናትካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ሃገራት በዓል ስዑድያን ኢማራትን ዝገብርዎ ዘለዉ ሕጂ እቲ ነዳዲ ናቶም እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ጽቡቕ ተበግሶ ነቲ ሃገር ድማ እቲ ዘድሊ ዘሎ ካፒታል ረኺባ ካብቲ ዓዘቕቲ ናይ ድኽነትን ሽግር ወፂያ ሃገሮም ንክሃንፁ ዕድል ክቦም እዩ ስለዚ ሕማቕን ጽቡቕን ኣይኮነን ካልእ ኣብ ዕዳጋ መፂኻ ዝደለኻዮ ይኮንካ ትረክብ እቲ ቴክኖሎጂ የብልካ እቲ ጸጋታት የብልካ ትጽልዋ የብልካ ነዳዲ ድማ ሱቕ ኢልካ በዓልካ ዕዳጋ ኸይድካ መኹዓት ምፂኻ ተውፅኦ ኣይኮነን ብዙሕ ማሽነርን ብዙሕ ካምፓኒን ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃገር ሕራይ ክሳብ ዘይበለትካ ዲፕሎማሲ ክሳብ ዘይዕረኻ مستن هاجد استهاجرات شركة سابزي جبركا نداد خطوة أي تخلني حوالا انتلقا الزنا دادنا أفغانستان حجز ترى بيكونن أفكار سازنا بريو رجول الناس الذين براجن زخون سبكة وسألا أي كل نيرو مالتي 100 square kilometers for Chinese companies to develop. ساوي صحابي قدم نداد توت هاجر أمريكان مشاركة معرباويين تراهم الساعتهم تديفت يوم كاب بفتسم الدليل بالكان كتوت لو مجن thanks to market polarity أمريكان درابياتك مس China ديل غيرك ندادي خان تجاتات كم كتوت تخيل I think أبير تراون مس أبكالك زي خبر لكم تي أجابنا عندنا كم زمثل ريتون تلكم please نزل فيديو لايك جبروا up to comment section دما قرفوا ليهم. The Kashkari oil field has abundant development potential, and the oil reserves are expected to reach more than 50 million barrels. Once the oil extraction facility is formally completed, it is expected that the daily output will exceed 20,000 tons. According to the cooperation agreement between the two parties, China will invest $150 million in the Kashkari oil field every year in the first 3 years, and then increase to $540 million. This cooperation project is the first landing project of China-Arab cooperation. It provides Chinese companies with a stable source of oil and at the same time brings necessary economic income to the Taliban government. So under the cooperation with China, what new development opportunities will Afghanistan get? In fact, China has not disappointed Afghanistan. In July 2023, Afghanistan announced that the first oil well invested by China has begun to produce oil. The amount of oil extracted that day reached 1,000 tons. However, this is also a new beginning that will change Afghanistan. So you know, what does it mean that the first oil well in the Kashkari oil field رايو درو أبوشتي شدشت ورحي شوعات ورحي كاب ورحي حادث السمامية ما ورحي شدشت نتعدنا سريحهم تراي نعداقا دعكل درجة كوتس جمير له زدما بقلت في نتكو طبعا هيتهاجر نتزدليو زلو تسلوا نخركبن نخمعبلن عبد أجان عبد فانتجن كخونيو كالي دما تشاينا تتكبرو زلا عدنا كنتاتنا أفغانستان كابمت أن لعلي يوزا قدسهم تشاينا هذا عبينا manufacturing and industrial base اللو هاجريا نتسمنا إن ده زلوا بوحس من قد تركب يدخلنا كاب من يتجزء كاب سعودية تجزء كاب إمارات تجزء كاب إيران تجزء كاب كالو تجزء كل زوج تجزء زلاجن كابتن هاجرات بعلى أو تي أي كونت سلزين هاجرات زياتهم إكس يبون كسقواي خليهم at some point التريسك ناتهم نزل دفل تاي قبر له بعلهم عدينهم كوصولو زخولو مستمن ستراد عديهم ناتهم وحسنت كبوم زخل بيزنا ينداد كلهم يدليهم سلازين أفغانستان إنفس قبروا لا خلوا انتهى قبروا لا أفغانستان زرق كياتوا عقرق كياتوا كلا خلوا كفتنيهم واي انترسناتهم أبو كحلو سلز دليو كم تشاينا زع مسألة هاجر بمعراب وعالم كل جزء حماق شمن حماق قال ملانيز مسؤوم زلوا نحنت هاجر قبيتهم ويقتلهم ويسبب فيهم سلز فلتي يكون انتهى دا معرابوين هاجرات كندزيا سانتيم كيف سسو كمزمزوت عايزنا برزنا برو تشاينا متيا نتهاجر كأيرا تحت غرز سريحة وإيربورت سريحة بيت مرتا سريحة ترجعتا سريحة منقد بابور سريحة نتهاجرات تمع بلن سلزلا كلن زي مع بلا هاجرات نمعربوين هاجرات كل حكب لنا يدليانين سلامنتاي نزبانات ملو تمزميزهم ردي تخلن فينون قالت الرازن بيرون قال هيبهم زقش شوام زنبرو أبزوان زي هاجراتنا علم كاب تشاينا ريل زخونه انفستمنت أبعدهم تحت غرزناتهم جامبي قبرالو كالنا ينداد عندنا أبي تفتنا لا أبزح كالونا لوا أبي إثيوبيا زلنا عندنا بروجكت وين تشاينا يحزاتو زلا تشاينا سلزة حزتو كل مسونكو ناي ما شامبوكو ناي مسمر بجوب تخوت زغل كالون أب كال بزح إنفست قبرالا guess what ناي إثيوبيا أرجونت كقدسهم ترى كونس ناي كارن أفريقيا أرجونتون كقدسهم من تشاينا why أب إثيوبيا بزح إنفست جرام سلزلو إتي أريا تي كابوجن كابعجرجرن كعرف انترست كلومي ان ازد ما يتقند زقدس كالك عبد وصز بلا حبريتاك بكم اوروبا حبرت مسرت قوم كلو سلام تايم جيرمو اوروبا كل جزء كابوغا حتحد عرفاسله زي تفلت انت خنقبر لنا يلوم تم لبا ما اوروبا نزين هاجرات بقطبا ابن حتحدن نقنق منبلن وجز بحال نحوارو كم زي حسبوه خنقبرو مينا يلو سرح لهم دما
قدماي كنا عالم اب 1914 كسب 19 صنيحو 10 عامات كيغبروا اب 39 درو كالاي كنا عالم جميرهم انت زي يغبروا نيرم شركتنا يا رب حبرت مليسهم ون اب كال عغرغر معتو نيرم سلازي قطباو شركነት ክትገብር ከለኻ قطباو ረብሓ ክሕይል ከሎ ውግእ ኣይመጽእኒ ስለምንታይ እቲ ውግእ ንኽልቴኻ ብማዕረ ስለ ዘፍክየካ እቲ ህዝቢ ድማ ረብሓ ናቱ ኣብ ጅቡኡ ዝኣቱ ስለ ዝፈልጥ ዕግርግር ገብር ኣይደልኒ ንግዲ ዘይብለን ረብሓ ዘይብለን ሃገራት ኣብ ውግእ ካኣትዋ ይኽእላየን ብቐሊሉ ስለዚ ቻይና ኣብዛ ዓድታት ኢንቨስት ክትገብር ከላ ንስለ ረብሓ ኢላት ከባብቲ ርጉእ ክኸውን ትደልያ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባታት ኣብተን ሃገራት ውግእ ትገብረለን ዘላ ዝኾነ ይኹን ቢዝነስ ኢንተረስት የብላ تبديهمني اتونكو انترست زلو انت اصوار ناي مشات ات ميليتري اندستريال كومبلكس بال سلازي اصوار نخشطو عغرغر كللو عغرغر نعاتاتهم زربحيو تشاينا جن اصوار يكون انت شي زلا بزين هغرات ገንዘባን ወርቃን ኢንቨስት ገበር ዘላ ቴክኖሎጂ አይትያ ዘላ ተተቀርጥያ ታነ ዘላ ወግን ተጀሚሩ እቲ ሁሉ አለቂ ሓስሪ ሓቶ ዘላ ናብነት ንሓደ ሰብ 2000 ሒብካ ወይ ካ 50 ሒብካ ድኳን ክፈትልካ ቀሲሉ ክመልሰልካዩ guess what እቲ ገዛ ከፍርሶ ዝመጽካል ሓይል እንተሉ ተከላኸለሉ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ትካል ተፈሪሱ ትሰብ ክኸፍለካ ይኮነን እንተ ሓሚሙ ትሰብ ትሐክመ ኢኻ ሓዊዩ ንኸፍለካ ስለምንታይ እዚ common sense እዩ ስለዚ ቻይና ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ድማ ክንምንታይ ክትረብሕ ኣብ ተዓዲ ኢንቨስትመንት ትገብር ዘላ እቲ ሃገር ርጉእነት ክህልዎ ሰላም ክህልዎ ክምዕብል ትደልያ መሊሳ ክትረብሕ ምንታ እዚ ዓይነት ስትራቴጂ ድማ ንኹለን ሃገራት የድየኒ ናይ ቻይና ፍሉይ ትፌዞ ወይ ኣብ ቻይና ስለተምሃርኮ ወይ ምስ ቻይና ፍሉይ ብርክታት ናይ ቻይና ስለዘለኒ ኮንኩን ኢንቨስት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኢንቨስት ገብራነ ሞር ግን ዝካየድ ዘሎ እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝፍጸም ዘሎ ተግባራት ክንርኢ ኣለና ዘረባ ደይኮነ ተግባራት ስራሕ ናይ ቻይና ኢና ንምስክር ዘለና ዘረባ ናይ ኣሜሪካ ግን ዓመታት ዝቐጸለ እዩ ሓሶት እዩ ደበናዩ ወላ ሓንቲ ለውጢ ማይ ክሓርም ኣይረኣናዮ produces oil. For Afghanistan, the significance of the first oil well in the Kashkari oil field is that it marks that the country has finally begun to use its own oil resources and become one of the oil-producing countries. This not only brings important economic benefits and energy support to Afghanistan, but also improves the country's status and influence in the international market. At the same time, with the help of China, Afghanistan is gradually mastering its own development resources and technology independently. In the process of developing the Kashkari oil field, China will also train a group of technical talents for the development of oil resources in Afghanistan. I think this is critical to the future economic development of Afghanistan. It is worth mentioning that the cooperation between China and Afghanistan has just begun. In the future, Chinese companies will continue to increase investment to help Afghanistan exploit more oil and natural gas resources. Perhaps you may be wondering, why does China provide so much help to this country that has just emerged from war? Inside Afghanistan, the Wakhan Corridor is an ancient trade route linking Afghanistan and China. Historically, it has played an important role in providing China with an important gateway to South Asia, Central Asia, and Europe. However, the corridor has also been ravaged by war and instability. But with the advancement of China's Belt and Road Initiative, the Wakhan Corridor has once again become the focus of attention. As an important channel connecting Central Asia and China, this corridor is expected to become a bridge to enhance regional economic cooperation and cultural exchanges. Under the Belt and Road Initiative, the Afghanistan Strategic Corridor has also become an important part of China-Afghanistan cooperation. China's investment and cooperation in the region cover infrastructure construction, mineral resource development, energy and agriculture. These investments and cooperation will help promote the economic development and stability of the region, drive employment and improve the living standards of the local people. As economic activity in China's inland regions increases, so does the demand for energy. In order to meet this demand, Chinese strategists are exploring more direct Western overland energy supply routes, including opening up energy pipelines with Iran and Central Asian countries. Among them, it is necessary to open up a new energy transportation route through Afghanistan to replace the traditional route from the Middle East, to the ports in eastern China and then to the western region by land. This change in energy supply route is of great strategic significance to China. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እያ ነይራ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪ ትዕግርግርን ኩነታትን ምክንያቱ ቻይና ናብቲ ሰንትራል ኤሽያ ብዙሕ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ጌና ከምቲ ዘይማዕበላ ዘለዋ ኣብዚ ኩልና ብቆላዕታ ክንጥምቶ ዘለና ብዛዕባ ኣፍጋኒስታን ብጥልቂ ክንፈልጥ ኢለ ይኮንኩን እዚ ናባና ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ ድማ ብፍሉይ ከገድስ ስለ ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ቻይና ዘገድሳ እንታይ ይመስልኩም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ንሳተፍርዮ ንብረት ኣብ ኣሜሪካ ዝሽየጥ ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ዝሽየጥ ኣሎ ዝያዳ ዕዳጋ ናታ ግን ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ቦታ እዩ ህዝቢ ካበይ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ኣሎ ኣብ ሰንትራል ኤሽያ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሚድል ኢስት ኣሎ እዚኣቶም እዮም እቶም ህዝቢ ዘለዎም ኣተኩሮ ናይ ቻይና ድማ ኣብቲ ህዝቢ ዘለዎ ሃገራት እዩ ኣተኩሮ ናይ ቻይና ድማ እንታይ እዩ ንግዲ ንክትገብር ንብረታ ንክትሸይጥ ፀጋታት ድማ ኣውፅያ ነቲ ኢንዳስትሪ ቤዝ ናታ ንክትገብር ስለዚ እዘን ድኻታት ሃገራት ንክምዕብላ ንቻይና የገድስዋ እዮም ስለምንታይ ቻይና
ኣብ ንግዲ ትምርኮስ ሃገር ስለ ዝኾነት ጸጋታታ እኹል ኣይኮነን ኣብ ዓዳ ዘሎ ካብ ካልኦት ዓድታት ጸጋ ስለ ትደሊ ምስ ካልኦት ዓድታት እንካን ሃባን ክትብል ትደልያ ኣሜሪካ ብዙሕ ጸጋታት ኣለዋ ዓድናታ ህዝባዊ ውዕድ እዩ ብዙሕ ጸጋታት ኣለዋ ስስዕት ስለ ዘለዎም እዮም ኣብ ካልእ ዝኸዱ እምበር እኹል ጸጋታት ወላ ነዳዲ እንትኾነ እኹል ጸጋ ናይ ነዳዲ እውን ኣለዎ ፀሓይ ተበልካ መሬት ተበልካ ኩሉ ኣለዎም ቻይና ከምኦም ኣይኮነን ዓብ ክፋል ናይ ቻይና ብዙሕ ፍርያም ወይ ከዓ ጠቃሚ ፕሮዳክቲቭ መሬት ኣይኮነን ኣብ ልዕሊኡ 4 ዕፅፊ 5 ዕፅፊ ናይ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘለዎ ስለዚ ብዙሕ ህዝቢ ጸጋታት ድማ ድሩ ጸጋታት ዘለዎ ስለዚ ቻይና ምስ ካልኦት ሃገራት ክትሰርሕ ከላ ኣገዳስነት ኣለዋ እዩ ንኽትረብሕ ጥራይ ዘይኮነስ እተን ሃገራት ሰላም ኮይነን ንክምዕብላ ንዓዓ ንቁጠባ ንዕቤት ናይ ቁጠባ ኣብ ዕቤት ቁጠባ ድማ ኣዝዮም ስለ ዝግደሱ ረብሓ ኣለዎም ከምዚ ዓይነት ሽርክነት ድማ ዝህበካ ጥራይ ዘይኮነስ እንካን ሃባን ዝብል ኤውሮጳን ኣፍሪቃ ዘይጠቐምዋ ወይ ክሳብ ሕጂ ጽቡቕ ነገር ዘይገበሩላ እንታይ እዩ ንብረቶም ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዘይሽየጥ እዩ ክቡር ንብረቶም ህዝቢ ኣፍሪቃ ድማ ይጥቀምን እዩ ክዳና ድዩ ንብረትና ድዩ ገለ ካበይ ዝመጽእ ካብ ቻይና እዩ ዝመጽእ ስለምንታይ ናይ ቻይና ንብረት ሕሱር እዩ ንዑ ኢና ክንገዛእ ዓቕሚ ዘለና ኣፍሪቃውያን ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ኣይንኽእሎና ዳትስ ዋይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ንግዲ ክገብሩ ምስ ኣፍሪቃ ጸገም ኣለዎም በዓል ቻይና እዘን ካልኦት ሃገራት በዓል ህንዲ እዘን ሕጂ ዝምዕብላ ዘለዋ ግን ምስ ኣፍሪካ ፐርፌክት ልማች ክገብሩ ክእሉ እዮም ነዚ ድማ ኢና ንሕና ከም ረብሓ ርኢና ክንጥቀመሉ ዘለናን ክንሓስበሉ ዘለና China. On the one hand, the construction of this route can shorten transportation time and cost, improve energy supply efficiency, and meet the energy demand of China's inland areas. On the other hand, it will also promote the economic development of Western China. The move also helps to reduce reliance. ብሓፈሻ እንታይ ንኽርኢ ኢለ ኣፍጋኒስታን ናይ ውግን ናይ ዕግርግርን ናይ ሞትን ናይ ሕማቕ ነገርን ዝነበረት ኣራያ ኣብ ውሽጢ ሕደት ኣዋርሕ ጽቡቕ መርሕነት ኣለዎም ፍሉይ መርሕነት ኣሎ ማለት ኣይኮንኩን ግን ሃገሮም ኣብ ትራንስፎርም ስርበትኻዊ ለውጢ ሓድሽ ታሪኽ ኣብ ምስራሕ ይነጥፍ ኣለዉ ስለዚ ጥዑይ ፖሊሲ እንድሕር ተኸቲልካ ሎሚ ኢንቨስተርስ ኣይትስኒኻ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡውን ኤስያ ጸጋታት ኣለዎም ጸጋታት ዘይብሎም ሃገራት ኤውሮጳ ጥራይ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ኩለን ሃገራት ጸጋታት ኣለዎን ጽቡቕ ስትራቴጂ ጽቡቕ ፖሊሲ ጽቡቕ ሽርክነት ምስ ካልኦት ተገይርካ ቁጠባኻ ንኽሓዊ ኣንፈት ናይ ምዕባለ ንኽትረክብ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ንኽትገብር ከቢድ ኣይኮነን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝኣክል ከማን እዚ ንርኢ ዘለና ቅድሚ ሕደት እውን ኣብ ሶማል ኣርእየኩም ነይረ ሃገራት ቁርብ ርግኡነት ተረኺበን ናይ ኣሜሪካ ካብኣቶም ተሃዲማ ሃገራት ኩለን እየን ዝሓውያ ኣሜሪካ ኢዳ ዝሓወሰትላ ሃገር ኩሉ ግዜ ሽግር ዘጋጥማ ኣሜሪካ ክትርስዓካ ተጀሚራ ድማ ሰላም ኢኻ ትረክብ ስለዚ እዚ ናይ ኣፍጋኒስታን ህያው ኣብነት እዩ ነፍሲ ወከፍና ድማ ብመንፅር ዝርኢና ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ምዕራባዊ ምትእትታው እንታይ ከም ዝኽእል ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣስተውዒልና ክንርዮ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማ ኣርሳብ ዝገብር እየ ፕሊስ ላይክ ግበርዎ ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርኢቶ ናትኩም ሓሳባት ዝጎደለ እንተሎ ድማ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉለይ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ከን ወሓልኩም ኣብ ዝገድፍ ክፍትነ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ንመሰናበቲ እዚያ ንሽተይ መልእኽቲ ክገድፈልኩም እየ ፅፅብቑ ቻው ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ 80ታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልየከ ሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ 80ታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንኽንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች